أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu wa Komor, vonsi mlio rangua liyo harmuinsi masuwayo manne tawaliyo mwenze mwensi harma mabafu yazi kontina zonsano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambe lizanyo vani hazina la ministre premier au gouvernement de libération iliyomba ikilu ambeli na rais Said Yusuf Mahazi aliaziko gouvernement iliyomba ikensi le 26 mai 2021 hakurenga idhamana ya inchi baanda ikao uraisaka wakati huo Azal Assoumani alawa harmu dhamana zahe tajeli ajiruhusu ubaki hanguvu berangu le 26 mai 2021 ikaza kifu minui kukara isi wa azali hai sharia shakomor inuktoa iliyovani mojatu nede hula kuwa i-gouvernement iliyomba wamide nambaru wa vili we sirkali wa Komor insiyatu ya harmu uziro kabisa uziro ilomba kula mkomor awenshi rangu 2018 tahupara ile wavani rongo wao iliyomba azali amenye imandani vu avola yo 2016 hahurafu ini pia hahutaha ajake mkato harmu insi afanye na upeo unuleo kula mkomuri lomba sisi mauziro ya paro insi msiju wa fete ama mtruda azali kasi na mtongi yangina katedo wa hubaki harmu yezi aifanyezi ya fami aranganye mikensi ya insi afanye wa Komoru watwana hahujambi amba na nguvu za majeshi ana na soutien iliyomba Faransa amgarantise amba tojua fanyezo avenza na zotamani bavo i-gouvernement de libération rangu ya kensi kayavolwa nafasi na mengoni mwa wantu ilomba kawaiva nafasi tede unu azali manar sijua amba ini gouvernement yako jo muhara ya imto harmo yezi de uziro wapara i-gouvernement de libération unu uziro wadzwala na wantu ilomba kola zimani kamba wasise di gouvernement ile inti la harma tambu duano rongola wantu wa politique alama ya handa iliyomba wa Komor wayono banda ifikra yaja ya hwensi sirkali le 26 mai 2021 hagustehi sharia ale shakensi kawavira mfumo wahensi wa gouvernement yangina yuo umenyefu mana ntongo mordeini wantu udisana basi mana tini wahensi wa gouvernement yangina watu kastangisa zinguvu nekawa sona mbava ubombo vahano bezimbio zifanyiwa
wasale washemeli zamba woti mtori mjuwao unalaha vitako jinti gouvernement na uo pia unafiki mana kawasi mtu kamji isu Said Mahazi harma masiwa yonti rabusi mana mwanadamu kadzola wa siasa uzola harma zitendwa zengi arumia udhoma na mwingi harma inti harma masiwa yonti mengoni mwa udhoma na uo do upande wae maadini ya Shkomor mahususu ilavani ilo ambakado udhomana walgwejema wakati huo yodi amruhusu agada harma emasi wa yonsi ajuliana na zinishani za wanadamu pia andi sofungata mjiliano wa masiwa na masiwa donc ziko timjeni mzuani timjeni mwali usurongwe hao ngazija vaja fikra yangi nayo kamba baso harma siasa karaporomona ntambo za vili wakati nti yangi harma stambu nziro nedo ukutuzi akame ngoni mwa mashababi wapare bahati wangi harma mabara wa hadisi na organization international zaru usuleo rawasuli harma tournanti hay constitution ya suluhu ya 2001 akame ngoni ma acteur yezabarizo harma serikali uyoyo unumtafanya hazi wakati wa president Elbak ilo ambaka harma ara ya conseil wa president zopia ziko kasi jiluhana leo mane fikra iliyo fikra ya hina rutocha nayo mbele wanadamu wa hafiliha hao mjivumbuwe wazali hao peo harmwensi ile 2018 a kantraye konsuya Komor aigada ashemeleza amba lazima no wafanywe assise ile wa Komoro shemeleza ambayo masizi ava hainti ala vavo ajana referendum ya tadamu ala vavo ajana zi élections anticipées za 2019 rituelo ma mwanadamu wewe trompe hakra moja mana antu wa siasa ilo ambaye range de uyo yorsiona haokiza mbeli miparo ya nafsi wakubali uhenda harma za elections zilo amba wasijua amba zini ntambo wasijua amba unu umenyefu wasijua amba unu ubalilia wasurongo le tournanti yanzuani isiji ya mwali wende harma za elections zo hasiasa ya shibavu mana pia waka wangazija azali awavondesa yodi yatongesa diaspora ya jimele pour la première fois activement harmazi tambu za siasa za Komoro haukwelo rangu vavo diaspora kayazia mionano na hudenonse upewaza la ufanya harma Komoro be harma hudenonseni harma wana na fikra mbovu zazali alama moja yenye samba ushinzi utoka mbali mana wantu wani wanyisa na mabakia mengi nentongo itoho moja mwanadamu huelewa amba risuana na mtu movu wapeu ata odamu
arisi zao hauto waroho imanelo vontini yahuka wantu watsampuliane wakembal nambal wahiwana ini siva nguvu ule mtu manasibu zero ngwamba wanyuwanyo kamshina mwafikiana washabuha wantu harna hari wa ojiti amba harna hari na nyimsiju amba harman ntongo mordezini wakati walo nkondo neka kusi a vavo kabe bewa mota uke harna hari o unafiki wengi harmo wantu wako jasibu amba opposition o subutu wa shemele zamba opposition ya ntrambo mana tekesa fikiana shawafa nyantini wawe tahutsanga nyise opposition ini Reregiar mwe Genèse banda hutia gouvernement ya vili harma Zimbabwe ze gouvernement de libération ichongeza wa Komor wengine harmo wa shemel zamba karisi hunu wala karisi hunu karisa gouvernement chongorita wa zalala we fikra dhaifu kabisa mana risijua amba kula nguvu zilo amba kaza kanalizewa zoka zwa sulivano wanadamu walovano kawashino wafikiana amba objectif deeni unaherongwa deri mdungao wawo kartu wa sulivano vajwa la ifron commun na katiba lazingi siwa uzungu amba lazima nantu adere wakiwantu wa front commun itojwe kama ukene siasa yao ukene parti yao be ujwamba arsuana hazina longolomba front commun basi parana wantu wengi kawadere harmal katiba lo mengoni mwa wantu ilo wahara ya kabisa wadere de gouvernement ya vili ya chatulwa mbavu ni mwe gouvernement de libération wafanyu haziza shidani nyengi kuchongesa zi gouvernement zo zelewe zitsanganyie ikena nguvu moja kaza mkinisha azali apara zi nguvu asenda na hufanya zoavenza riwasuli wakati ili amba azali aja tsaha aja fanye voti zangina 2024 ini tournanziro yangina kam maori fana wa maori ya 2019 waswasali yarfikira mba badileo ne kavantu katwa fikia na bete davasan i gouvernement de libération itsaha hazinzia pia hahanda wantu hara fikra ya voti mordeni ya vili wantu akselere inamna ya votoa yezi yazali mana ifranchise inirongolamba ligne rouge hahutsaha zintongozo zingi harmos fikra za wanadamu pia i gouvernement de libération en exil irenge azma muhimu nede hushuka harmo insi ha initiative iliyoamba lazima ni azali alawe zishemele jo officiellement harmo mona nonis iliyoamba rais Said Yusuf Mazi akamvenuf ayenye samba kavasi voti naneka azali anzimu fanya voti a démissionner kasere gihar mora isi tena
zinitiro kwamba sifanyishia hanyoni tu be makatiba mengi i gouvernement de libération wayavele harmazi instance internationale ilo amba azali wezidunga ana kwa ana zimchonge sa azali miongoni mwentungu ya handa ya haraya haramba kasi demisione hahwelewa amba imenas yafanywa na gouvernement de libération ile ntongo ilo serious beyo kayachongesa i gouvernement de libération isi hadisi na zi instance za siasa zile Ufaransa uambiamba wasishuka Komoro. Nsifikira mba geste morde hiyo wengi wa Komoro kawakwefikiria amba itumkinishia wengi wa kurungwa mba zile hadisi tu bezifanyishia vande vanorto nao hypocrisie na traitrisme ya watu wa siasa. Mana wakati Rais Mahazi awaswili harmenti ya Komoro apara milia hikia sheo ye population muzienshi aeroport rangu zingoma za utamaduni te accueil ya watu wa siasa huja na zitantati za tambu za kutafanywa na aljeshi be encore une fois Rais Mahazi awaswili Komoro arengewa i passport yahe wa hushuka kayamtia shughuli mana muhimu wa wasuli harma ikivande shansi chensi yahe angianziano ufanya zihazahe unde wakati ya kulazimania mbazi force za siasa mahususi front commun ihime ivalie itsangie ifanye za ufanya te gouvernement de libération isirege nyuma harmazi akti lomba watazi pozer mwinzi kinyume ya vavontini isuku ya action ya Wakomoro pia ilo ambaye gouvernement kana aminifu ambaye isuku azali ajokaza ukifu nede le 9 janvier mipango yafanywa pia ilo amba mengi harmwe mipango yu finance wane gouvernement de libération ya ipara uku ya ushelewa isuku ya le 9 nkia zi habari za ukamba i journée ya nuilewa i gouvernement wazi juwa morde hale kula mkomora zikia tuzarongolwa ini de hiyo gouvernement yisamba trahison mavamana msuwa jua kavasi dhamana mwengi hari mwantongo yoto de front commun mana zodi zi force za Tanganyika za kubaliana walo na charte ne gouvernement de libération ya huwana ne dictature kaya tosha hawe kao i population ilondani yele wamba kwelu i gouvernement de libération inara isi shujani wafanywa i complot ya uziro ya hwenyisa ya hutombole shaya lenyisa mba karselewa mana i gouvernement de libération ura iswa wa javani arengwa fete na aljeshi vavo isenye samba i gouvernement de libération i négocie ne yesi nsifikira mba odo mwiso wa utiti wa zifikra i gouvernement de libération
continue zihazayo tajili maudara mwambiani urais wa hushuka arengewe pasipori yahe atahawidai amlamba kato juwa volwayo be wakati ude uwowo arengwa ne hifadhi ya kompozi wa na gendarmerie nationale ne police et sûreté nationale wafanya mahadisi ya ukamba askena ushangavu be wao waelewa wasijwe ne daraja yahe wantu wajidisa wa masuala haramu ntongo yortarki wa venuf rielewe mba zinsi tongo za la hawani tu wantu wako fikira mba igouvernement de libération keto enda wayona enda wako jamii mba lazima ni ikamba avingwa kama ende shivani awa ulawa kawazona inde vano wakulazima niwelewe amba vantongu yangina rais wa serikali kajivutu tu rakabalize inzia aivirao mbelho renda omtsona makatiba yavelewa Nations Unies yavelewa harma Union africaine yavelewa harma Union européenne ya transité harma Ligue des droits de l'homme ikawa mba serikali ya liberation ikairengezi azma pia za utsongesa samba yonchi tuhijirio be wa ushahidi international watulwa zode za tsongesa umrengwa hadaraja rais wa president ziko na zi forces zora mwambeni vavo gendarmerie nationale na police de la sûreté nationale nsifikira mba ngoma ini wantu wanungo jalousie shizungu au peu wa nafsi upuse wanadamu wafikiri zinzia za humenya victoire et gouvernement de libération bande kamba watsomoza ile 9 août wamshemelezi amba a négocier na azali be lazima ni kamba tamengoni mwe wantu wa délégation wadungamana ngedo secrétaire d'état ou aka secrétaire d'état wadungana arumilwa maskini angia harme complot ya wenye saleo harma zisheni za tsahulwa zingie harme complot ini amba preuve ya hukamba vrejir négociation isijenye samana urais ziko avolwe passport heranguskiyo be zile ntambo kayarengwa morde hallo ya secrétaire d'État hewa yarengwa Zambia wa Comore ambazon tambo halzina la ministre premier et gouvernement secrétaire d'État mordeo tajili rele wa mbazini manipulation be hoste wa Comore mtu mordeo nu ikamba angia harma zi manipulation amwangu harma siasa halzina la waziri wa serikalini sikubali demission yake hahutawa rlawe harma ihadisini de huju amba rais mazi avolo passport yahe de umwisoni vani na hiyo
wantu wasijua, wantu wasielewa, beha hutsaha watie uziro harumwa stongozini, hahutsaha wazime ikweli ya zitongozini, hahutsaha watie shida ya victoire ya gouvernement de libération, nedo kamba rais aende wakama rais wa ili harumwe insi, rais ukamba abaki hanguvu na rais ajozungu hautisla ya humtoa areki ya Faransa vani hamipango yangina ili amba yanziani sifanyishia ntongo mordezo lazima nisitulo ntonto ishemeleze wamba ule mtu anegosie, ule mtu ilo amba hadisi ne serikali ya diktature bewa Komoro mtsele wa jeje ne kamsulongo wa negociation havo mjuamba Mohamed Ali Mamadou iliamba ana étiquette leo ya président wa Front Commun aka prisonnier mort de Sambi a lancé un mandat d'arrêt international leo ajipara Faransa harmo twabibu hahurusiwa ne serikali ilo leo dawanaona huyo nsikira mna tovenza ne lejo fete amba nahika wasurongolwa hukolabore yade havi haufanye example ya wantu wa waili hahutsengelea encore une fois miongoni mwa critères ya opposition amhensi Mamadou mzee wangu ni mrespecte umangavu na paromwambia namba miongoni mwa zikomba za wana na ukutuzi tikamba vunhahe harmo wana na zitongozo nsimjua be rtuelewa jeje amba miongoni mwa critères za kuhensi umhuwa opposition ya kwa thamtulo amba atushinda rassemble alawa vahano amba wantu watojowa mobilize ndongozo pia za vavo mtulo amba tushinda paro na mali erumi harme komba leo rienshio ya mauziro ya tsongeza rulovan leo azala jorengo 2024 hena ombeli mana ntini mana kaziwa zatomzi antini des mobilisations ye Front Commun ya Mamadou des imali Mamadou lazima na azaramie hevor joao habuchashi wantongo amba ye revolt ya wanamushi ili amba wajitolea haona umauziro yare mawenti waparalize imoroni harma skuntaro zinguvu za wanamujo zitsereha mana tashahula kako shina wavolosho washila nsewele washeje unyuma mwavavo wakati opposition yaelewa haliji lawaye monsieur Mamadou amba kavasi voti kavasi wenda voti na azali yende jeje ata Front Commun ili amba Mamadou de milikio wajeke mba wa Front Commun mbili zulamba wewe Mamadou asizi kubalizo mbili pro election na anti election na mnambia mamta negosio odede. Donc nsifikira mba wa Komoro lazima ni nke makini muelewe mjue manaziko taupara vasa nkasujulu wana mondeni rasiasa rau binadamu
ikwelu deini ziko kacho juluhana wala kacho tahajuluhana mana asidafi wanzuani na wamuali maususu wanzuani mana turnato katito na wanzuani deto na wamuali lidambi dibavu limtiao rais ziko harmatambu doa hufikiri yanzuani lo dama bakato kana swamaha mana leo neka mheshimiwa rais Samia Shivani 95% do unzuani do mole so Shivani avoziko kaele wamba lazima na kemgazija adunge politique traditionnelle be atangie hudafu wanzuani wavukato juluhana watufu wa Komor India chonga leo topara vasani zikwato loesha ambao na lahavi msona ikatraji pia fanyishia leo huwanana azali ranguzi platform tahuja zi kolektif tahuja imikonti pia wanzuani okamshia wantu wa Kiliombe litongozo wangazija kinyume na wavo na mangali gouvernement de libération ya unuziko ilo ambalo wangazija kasi mjua umuhu wa serikali yodiwanu manaka wa rais wa ministre premier rais wodo mwenye wa serikali ministre premier wodo ya hensu serikali Nzouane. Ministre d'Affaires étrangères, ou gouvernement de libération, ou Nzouane, Oshidomon, Jésus. Yo ministère régalien. Ministère, ya Mali. Inu mshemri zambabak Bwankanga. Unu Nzouane alone washimo ya Sidi. Au ministre d'État, au gouvernement, au mtumshe, Nzouane, Madame Antufat. Na wangina maori conseil ministre Bakari, watsembe huo Nzouane. Ministre Moussawar, huo Nzouane. Ini example miongoni mwa example ya wenyesa amba ziko rais wa gouvernement de libération kataj lohana leo wantu wafanya na jitihada wa mtsengelezi amba we karibu na azali error ndibavu yahe aifanya deni devo alona fikra amba lazima ni taupara vasana ala gwe tournante yanzuani tawapara vasan lazima na tendeze wanzuani harme serikali zikwende tafikiri amba lazima vake representation zuani ahenti coordonnateur de l'île d'Anjouan haldina la monsieur Pala wa shuani mumjo pia. Donc zopia miongoni mwa strongo zafanywa shongo leo zikuabubuliwa. Donc nakotanke wadhu hi harmu ntongo wantu elewe fete wantu asitiki harmu baba isiwa wantu elewe amba leo ibahati ya nchini ibaki de harme gouvernement de libération.
Vavo wa Komoro, wanzuani, wa Mwali, wangazija i gouvernement de libération simtsani mujitarishe mana i gouvernement de libération irenge hansma yo kamba kesi regia nyuma harmwe mipango yayo wasule masiwani rais Mahazi ahensi zikao za ufikiria haraka zinzia za husunzusa i diktature harmwenzi yetu kazi ya mahadisi na community international na ntinyengi zilio leo zaelewa ifalsafa ya gouvernement de libération yodi yachongamba inamna ya ufanya hazi ya rais Mahazi kaisi karibu tama na teku na namna mapolisi wa Komoro waenshiwo harmo babaifu na ntambo na politician ile wahadi wa Komoro i gouvernement de libération isiva toma wa Komoro ambatihale rtuwaswili harmanti ilo ambakesi na diktature be wakati de wowo kula Mkomoro lazima naelewe amba ihaziyo imbaki ya wajau ihaziyo ya he mane gouvernement de libération kesi na aminifu wangina humtu wazali katedo kamba i peuple imtowe na hiyo itofanyishiha uhakikifu wangina muhimu duhambe peuple ya Komoro mana mlawe harma huria mana hale gouvernement yafanya hazi au niveau international wala kazi ufanya hazi ya wasula harma inti yafanya hazi na zi force za inti itoma yavavo amba wanawanyu katuma ngamitani wakati mtoe mamdezi ya kizanyo kavasi mwana wanyu wa kwelu atosubutu amshamirini amtoni zroho zigarantizo kula ukuahisha i gouvernement de libération wasispara hazi lomba wasfanyao sur le terrain na wasfanyao harma zi différentes chancelleries et dunia na tovenza wa Komoro waelewe ama gouvernement de libération isfanye jitihadi ya utsahamba kula Mkomoro ramtumshe ramtumme apare nafasi yahe ya hujitamka ya hukarmu serikalini nekava mavoto ya vira yafanyiwa yoke songezamba wantu fulani wasizima hatu de kinyume wakati wajir erreur de vaka msomo fidel harme politiki yahe rais Mahazi asiva mtumshe plasi ya mlazimu wantu wangu harma zi rezo sosio ya ufanya uteze fikiri na wenye samoziro na hurongu antambo maususu harma umva unu wa mtumshe de hoju amba i gouvernement de libération yo ifanya hazi na antu washe wengi
wani leo walo na zina rongulomba wazaze wenze irumbi vali yamba weshi ma conseiller banda ya mahamzima harme gouvernement de libération wavolo na sharafa ya kama coordinatrice ili yamba tamali nezirumilwa harmo upande o ile mtumshe ajue abasa uhe apare placer he harmo yinti yatu avole isirisa kupara wanadamu ilamba uvulishiwa wajiti harma zintambozo wahivekule message zilamba kawasi kweli choko yonzi yode mana shemele zao hadzina la waziri wa handa wa serikali ya gouvernement de libération ni pare mtumshe mkomor arenge kombaini kiahe amini lijila kwelu le gouvernement de libération iliyamba mwamongo aliyafete rango le 26 mai rango le 26 mai 2021 il parcours gouvernement ni utorongwamba parcours lo makawafanya tafoti moja yode mana leo lazima watulo ntonto wakesa wana wantu zao wakomor wa masi wa yomanne inti ya Komor istambia miongoni mwa imezi muhimu ilo ambantu joringa temperature yanti harmo 0 do mwezi wa tsumu itsumu yandi harma masi wa harma shiza vande vahano halzina le serikali ni bushirio wa Komor Ramadhani ya hairi ikamba zidua rizomba wavani Kazakif i dictature maisha maziro wa Komoro yao wayo nao ya pareda lao beyo sikitisha leo kamprasiesh wa mama twali wa sukumulo wao nyeyezi ya zali mana wasidai haki zao mwanadamu asienshi mwezi wa sumu vatsina mwenge na karongo vatsina mwenge vavo womtalawo shahulamba kavasi wema womtalawo shira wamba kavasi certitude amba shashema womtulio amba ya maisha ya kula suku ya harmo dhikifu ntongo mordezo zisimarusa encore une fois le gouvernement de libération isi shadidisha zifikra walonazo ya wenye samba Komor lazima ni itashweshawiri Komor lazima ni wanawayo waifikirievo wantu watawe siasa ya siasa wantu wafikirie maisha ya Mkomor morde hallo Rais Isuf Said Mazi alo ne fikri ni rangu ne jana wahe tahu para vasan apara na wananyawa ikamba wavanva moja wakubalia na haukwelu kwendo mbeli
na hutosa zifikra za mawaziri iliyoamba rangu iproclamation gouvernement opara ileo waharma wafikiana waharma hukompletiana yode mana manso profite ni tose wajao au porte-parole au gouvernement monsieur Ahmed, au ministre au justice monsieur Afand, au directeur de cabinet Abdourazak, monsieur Hubiri, il a embarqué tous boutons en yo des cerveaux et gouvernement na wambia wa Komor ambao wanao pia ni warongo wao na wasalie watu jao wanu wana wavedensi yao wanu wana walona urahafu wazo wafanya harmu insi wanu wana ikao zifikira zao pia densi yao iliyoamba ushashi sukumbili harmu mfumo o tamanie nsi yao lera za para 7 au para 8 hawafikiria na wenye samba lazima nwabuenzia wareunir ces conditions za wana na dictature. Hazina la waziri wa serikali si demisha ya maferesho yangu mbele za rais ziko iliyoamba ijitihadi pia ifanya yakawa ntwa kwa sibu amba revu irende ya realite nyawa suli haramu insi ashindi afanya mahadisi na mengoni mwa watu wa mwensu wazali hanguvu ni de majeshi resituma ina mbasutudunga wavo de population helewa amba wabulu wazinzia hautsanganya ne gouvernement wajua kazi kifu i dictature iremonsiatu leo watu wa siasa kinyume ya huzunguha zinzia za utsanganyisa zifikra wajuamba kula komba ifanywa lazima nuvake kanali vitiwe kawasi vavo bewazakidi harmu msajaja leo watu waremao ya masama ama makandida wasena mbio mwenzi hoho wezinga nguna jale kamba zoko ilu mahususu nguna jale kamba fikra walo nazo niza wa Komoro wasao beti huzungu wa yezi ya yezi uaminifu wa mshashi yodemana encore une fois riche meleza kula mtu amini leo amba azali lazima nalawe watsanganyihe derrière le gouvernement de libération rirumie gouvernement bade shombo shahulagua au niveau international hama katiba raveleha hama hadisiria fanyao hao kwelu ruwenye sao zi force zanganyihe ijue meso na ika mtu washina mna mordono akamatiwa watu wasiki harma balbal be wajue inzia lazima ni idungwe yodemana hazina la waziri wa handa mtsosubutu ni saluer et action et gendarmerie nationale na police de la sûreté nationale hahalewelewa nekaha nguvu nekaha zinafsi zao umuhimu wa ho protege mtu morde ziko
mana waelewa amba kavasu menyefu, mana waelewa amba inti lazima nuwasuli harma daraja ikao mabadilio ya sparvana wala vaski ajali. Kinyume na wantu wazungu yezi haezi, kinyume na wantu enda mbio wazime kula akori yafanyiwa fomboni yezi itulu harma ilo wantu warungu nzuwana mba shabila yomengo numa zinsavu za wanata ilo mantu jovuta shintu uju amba kula parade wae yotonga mtam gada mnyawe amblese na aparentongo ile vode vano wantu wa siasa watsavelensi yatu. Ahumaliza intervention wini nsichemeleza encore une fois ma politicien wa Comore amba kazavira wakati wavavo zinzia za vavo nende mtsanganyo wa kwelu wa roho i gouvernement de libération ibuwe milongo hafikra hanguvu hamali netongese leo insi yatu iwasuliva hano kavasi hali ya ufikiri voti harmu insi hiyo katedo wakati ilo amba idiktaturia zali ilawa wantu waja wahintizi kanuni za horegeza yezi nzuwani yendre mwali wantu waja one zinzia umbela loto ndao yode fikra leo te izimwe na wantu wa siasa na wenyesa encore une fois amba si amin amba wa Comore otuwai o nawao ne katrongo wa Comore de population zibalibala zinzofanywa na mtu wa siasa ili amba wengi harmao o defender ya masutu yao na zi periodi zao na tovenza wa Comore mshinde mwenye se daraja ya uju kabisa mana wanyo kiwa demloma souverain et peuple ya Comore itonge wantu wa siasa wao waelewe amba mtu avinga ntrambo kamtumkubali bela zaman kevwa moja na wantu walo harma ikwelu hau amini fonivo wa Comore den kazokif makalima yangu yani na uhambia wa Comore encore une fois i gouvernement de libération wabu imihono i gouvernement de libération watia nia ne nia devi duhuwana ategu dictature ni lawe waje Comore ilomba kula mtu watu ikaliaradhi mana kula mtu apara shwa kotaha mana wantu wa wana na hujitenga wantu wa wana na kamba wasili wasi na wande wani be uva mosha wa Comore yode ntungo toro wasili shombali havani msregi anambia wa Comore sumu njema ya hairi na hutsonga na hutsaha zidua za wa Comore pia nizijomba zadi hallo zisaidie umlawe dictature mfunga sano ne gouvernement de libération i Comore i joue vague
ilawe harma maujiro yani hahumaliza kabisa ni sira majournalisti waelewa mba o majournalisti wakati walo nansi yo kanziro wakati mramo soma au mwavulisha journalist basi zi hadisa zenye sao ya maori kasi nshari mwensi yahe nsikira mba journalist utafautisha siasa ne hazifanyao lewe mwanadamu na mwanadamu wakulaju mbovu na njema de ahara zao zimbovu abuwa na shtoto wantu wajua vano zinjema zilio. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vive les Comores, vive le gouvernement de libération.